Angibingelele kuyibukele zonke zalelo hlelo igama lami nguMavava ngwaSikhakhane eNkandla ngihlala khona la eThekwini eDurban Central ngokwama-position-ke ngoba abantu bonke la emhlabeni sebanikezwa ama-position banginominate ukuthi ngibe usihlalo weqembu leNkatha Freedom Party eliholwa upresident wethu Bulawayo Hlabisa no ngaphansi kwakhe kube khona upremier wethu uThamsanqa Ntuli umholi opremier we-province yase-KZN la KwaZulu Natal. Mina-ke ngusihlalo wesiyingi sase-Durban Central. Mhlambe anginayo into engingayithembisa abaholi kodwa into enginazo mina engingayithembisa umphakathi. Anginayo into ngoba abaholi akukho mhlambe okuthina abakudingayo ngaphandle kwezinto ezidinga umphakathi. Mina-ke noma ngiwusihlalo kodwa ngisewusihlalo womphakathi ngoba okuningi mhlambe nami uqobo khona ngeke ngikwenze mawukuthi ungiphoqa ukuthi angikwenze ngoba ngiwusihlalo kodwa ngiphoqa ukuthi ngikwenze ngoba ngumphakathi engiyokwenza noma ngayiphi indlela. Msakazi, into engithembisa abahlali baseThekwini omdala omncane iyodwa ukuthi lempi ebhekene nezwe ngeke izinqotshwe yimi nguMavava noma ngusihlalo kuphela kodwa soyinqoba ngokuthi sibe ndawonye nabo silwisane nanoma yikuphi okuyisikhubekiso okuphazamisa ukubusa kwabantu ngoba mangizothi mina mhlambe ngikhetha abantu abancane kuphela laba abadala ngibashiya nobani ngoba kuvele phela uhulumeni usabadivide kakhulu abantu wathi ubudala bomuntu sebuqala ku-35 kuya phezulu. Kusho ukuthi loyo muntu loyo vele naye umuntu okusadingayo ukuthi ey'ntweni ey'ningi singamsideline naye simthathe njengomuntu esimdinga ngoba vele ubaluleke kakhulu kuthina. Okwabantu abasha ngicabanga ukuthi sonke masingabahlali base-South Africa siyayazi into edingwa abantu, siyakwazi futhi ukukhohliswa. Mina nje ngomunye umuntu okwazi kahle ukuthi abaholi bakhohlisana kanjani kodwa-ke into engimi kuyona ngithi ngeke ngiphe ama-revenge okukhohliswa mina bese ngihamba nami ngiyokhohlisa abanye abantu ngoba nakho kade ngikhohliswa. Ngeke ngize ngihambe naleyo nqola noma ngabe ubani ocabanga ukuthi mina uzongi-influencer ngitshela ukuthi cha kuyipolitiki kuhanjwa ngale phesi. Cha, mina ngicela ukungahambi ngephesi yepolitiki, ngicela ukuhamba ngephesi yomphakathi. Yabona mfowethu, lento yamanzi kungewona amanzi kuphela, ziningi nje izinto. Abantu thina singabantu abavotayo iyona ndle thina kahle kahle singama-voucher ukuthi labantu abasemandleni bakwazi ukuba nemali ngathi bakhohlwe ukuthi ayikho into ekhona la eSouth Africa engenaso isabelo mali sayo. Manje uyabona uma ukhuluma ngento yamanzi kunabantu abakulwelayo ukuthi amanzi angayi kubantu kuze kube khona imali ezoya kubangani babo bona bayikhongozele ngendlela abafuna ukuyikhongozela ngayo. Ngeke abantu baze basizakale makusenabaholi abanjalo abami bona ekuthenini umphakathi uyindlela yokuthi bona bakwazi ukungenelwa izimali emaphaketheni abo. Kodwa konke lokho ngeke ngikulwe ngingedwa, sokulwa sinomphakathi ngoba siyayazi into efuna